Tariki 21 Jumatano mwezi wa 5 kuwatoni kilinteto cheweru thamwanja betawa Mutembe Edward. Muthuji wa kisiasa Oscar Mutugi wete ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na kuruta ngwe mbea ya mantu ya igirutero na thirikari ndi na bahati kuendeka muthutra yoyo kisiasa no tukaiteneka Kenya ni maendeleo kwenda. Mutugi akiarene thirite ya itariri ya Kenya ni bethire nende baikiriria na batetikerio utumirwa ne ya siasa akiwa siasa bobangi kaiteneka barenda utumira Kenya na Kenya na batuwe bakire ya thina na thirite ya Kenya ngerekana na mpadhirira arewa teatika Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta akiwa kaiteneka ndi bayete asore banene na Kenya Rais William Ruto bachokanira na Raila kwao Kenya ni babati kuthira bakithoma na batetikerio utumira boboe kisiasa. Gambo ire kwithirwa ikiarua ni uria urari munini wa rais Rigathi Gachagua na kuthithia party yawe bwega ya opposition na kwithirwa onania mothuku kana maitie zaria ze thirikari-ini na for the party opposition Gachagua no erwe na kurita ngugi njega na every right kwithirwa akiaria migambo ire kwaria lakini miario yawe ni bati kwithirwa iri na kithimi kuyo igukinyia igakara ni gwita overboard ni untu riria gugakara kana ndi interest ciawe personal cigwita above interest cia national peace au nio twithubati kwithirwa tukidraw the line na tukauga kutirio mtu umwe abati kwithirwa anenei nkurukia interest cia taifa. Damage ire kuthithwa imiario ya wanasiasa wananchi babati kwithirwa bakimenya at the level ya wanasiasa damage yao ibomba kumi correct na ikio tumio kuona previously Rigathi Gachagua bararumana na Uhuru Kenyatta, previously William Ruto bararumana na Raila Odinga. Narua Raila Odinga na William Ruto kabare amwe. Raila Odinga barari na Uhuru Kenyatta in the previous government. Na thaizi Rigathi Gachagua rora aruma Uhuru Kenyatta. Thaizi no ukwaria TV ne mwita mutano chia na bakimenda offenses after incidences ira cionthe ciapenite. Lakini mioyo ya antu iria kwa lost, damage iria kwa lost kumania na miario ya wanasiasa itiomba kwithirwa igicokanirwa kairi tutiomba ku recover damage ki mwananchi iria gukoswa imiario ya wanasiasa mioyo ya Gen Z iria twatere igitaria demonstrations Nairobi itikarwa recovered ende uchorebo wa wanasiasa ivo kwa recovered na ikio tumi tupati kwithirwa tukimenyera muno kwa carried away kana kwa incited imiario iria wanasiasa bakwaria na zara maingi bararia miario eu bagipasuaga interest ciao personal. Aciari kuma ruterero wa Embe North ni bethirite baitara yuthi batetikerio utumiro ne siasa ukinyaniria mantu yo yeigi siasa. Aciari baba kiari ni bona niti kuria kwandro ko kumenena ora siasa bakuria yuthi tubesa tunini baeta michemanio nende baeta kwangaratania uturo bo ni boritia yuthi bakurumira kithomo kenda kuingia iroto bio ndene yoturo. Ori baingi baithagirwo baikenera amuno kweyagwa mbeca ni a siasa aciari kuma antere echege Embe North baugite ti bwega kwithagirwo bagitegemea kweyagwa mbeca ni a siasa cha gwitethia ntugu imwe indi kaba ura kuja agatetheria mwana akathoma nikenda athi na mbere na kugura uturo obo ntugu uciaro cia muciari uju siasa akethirwa mheshimiwa wake yatariwa aria atureterete seki cia cukuru akanthomitheria mwana roho yake anangari agacoka akandutira mitu ya sapati na biria bingi biothe na mheshimiwa gambeta gwake akanengera 5,000 ngari ya ntugu eu bora bwena gitumire ni anthomitheretie mwana tugatura tukirijaga na twana tura tugaciarwa na twingi kana ni kuria ntugu eu ndaeta ndanengerwa mbeca ndagura irinda watoto wetu wasome watusaidie baadaye. Bonga romba ni atire aciari betu inaweta muciari huwa au acia bisi tugagwana bae mucie anaibathome iria tundara royo na ibo tukarira royo. Bwana Yesu asifiwe.
Thaigora ciatiri amonto kwari tauri nge ko bia tureta ira bia korabi kabote komia a few bags kanda uwe tuteya to jiega gani na to botam to edia mekebe urendo ta ka bire ni alito benu nonto no wewe kwa kwenda ndisi nonto ini chueta kwa na connect hiyo chakula nimeleta mbingi na hata tamuan era adire aiba kuda chuetoro tutakuda chuetoro ililetwa uji ambao tumetafuta ende bodi atere konie hii tuyo bota kana alito babare nonto ikomunika lwande tete kongela ngirie mwe ndeko dia ngirie mwere nanga kwethira nga kwea nare ukaina te na kwete nare no riko gutethetie ibo kwela tofauti tutera uokarea lakini mama wera atire monora kaita ga mwarimu ya babare aka daitari aka gintu kingi wowe ukona kathamuni maisha yaku yo tutingi twene igithomo twene Amama aritwe gita aria mbeca aciambacariithite na mbena kunenkaniro acukuru mwanya mwanya Chege North nikenda gutigira aritoba kuthina mbena kwithirwo ba cukuru na bakuthoma sehemu ira ciena ukame arito cia mbeca nyingi zaidi ire nayo. That is why ukona ake prioritize akawa cukuru ya Lenjoka, cukuru ya Lukununu na Ikorio iringire na rutere ari ya 3,000 and above barabange bakiona pesa lesa no tupa kwithirwa babu ni babu bure sehemu ira inyilikite nesi thasio no kame alito benu tureku aba apply kire alito barabe alito 186 iboyo lilie pesa si ambassador na kire alito bonde itobaeto mtu ngirida to hakuna yule ambaye tumebagua uredo anu chapota kanote chapota bora ni mwanafunzi. Mwanafunzi ajui siasa ya baba yake, ajui siasa ya mama yake. Mimi ni mwalimu, sijui huyu mtoto ni gani, huyu ni gani. Ule tunasaidia ni mtoto ambaye anahitaji kufanya nini? Kusaidiwa. Na hiyo ndio elimu. Kwa hivyo kila mtu ambaye alijasa tumempatia nini? Pesa. Na hao tuna cheki ya 558,000. Chege North, Petankulas, Chabari. MC wa Bogeta West DMK kiogora na aria ni tena miario ya mwandiki munene wa kiama kia Ambassador ya kaunti ya Laji Mwendia ya kumene thirikari ya Kenya Kwanza kire DMK ethirite itariria kiama kia Ambassador kire thirikari na kira mere kwenda kaitene kani maendeleo na mere Laji ni ya mtu kiumbe ndete ya kiama kia Ambassador nachokete atariria atalaji atimea kwa remantu igi kiritu murungi atiandirine kanya kalaika mukaririti wano kende ni kiritu murungi batu kwithira iciariria ariwe wengwa anda muna wabetere bare tunda mundene jwa endeni bambite orokero injoka rukiri iso ndonera orokero injoka bwikethanagia ukwayo na gwaku nayo uri orari secretary njane no kiama kia Ambassador ketha no kwirire mando ja wejere kuuga ntu kwiu umagare kia mene kia Ambassador utonya kia mene kia mugambi manyoro tigo tuchumbura ni migambo ya MC wa Bogeta West DMK kiogora no nowe mwerekeria munene withurano kiri kiama kia Ambassador akiorota mwandiki wa kiama iki Ajamira Laji Mwendia ni migambo irararitere ntuku emwe kurukite kiriro aria na mutandao wa TikTok MC Kare akiuga migambo iji Alaji alitete nyuma yawe gutirima na wakiri mugambi manyara migambo ere Alaji wagategete kia mukairigito wa maguta kira kia ikiraito murungi nita kirumi kire kiama kia Ambassador. NOC is a shell. NOC where I it's a shell. Actually, okay, we're going to 28, 29 in our delegates convention. There's an insult to the bus. Kuva bus driver NOC a shell. DMK ageshumiria kuga migambo ije ria kiama ni Alaji kiumbe na kwa kiraitu atina thina na gite kiu na kiringi thira kimunogetie aringi aria wengwa kana kabuta ngugi nkuruki DMK akiuge rukiru rekagia rwangi rumwe rutegete rwangi rungi na kirage utoma mbaria akwe mukuru ndona kiumbe kaikwa na teri irio
utiomba gukira rukiri ugwe araji mwendia muguna wamberia kuga ati kiama kia mbasi kiriuga kiama kia mbasi kirirwa thirikari na kiama kia mbasi kiracemeni onde membo neki uti no turakaranthi turikania ngakira itwanga ati kwenda kwithirwa ari noko kira ithu nyakarigari ati nandikira itu anga benda ibajukia no kiu ki tuti kwenda giti gia chairman ugwo wetere uthurwe giti kiria ukathurwo resign kana oregekio uri ongi uthuri kia we kira itu tikionje gia kanyua agaciaririe ethera ati kwenda giti kana resign ethera ati ukienda no tu no twakaranthe twikiama twariria mantu jano wakuongera DMK na ugete alaji atena kathari buru gakwareria kiraito murungi akiuga akiura omba komwarere n'enkyama ya neki kana mukarerigete munene wa kyama giki uko tena capacity nya kwariria kiraito amba kwarirwa ki national chairman kana national neki kiraito tekari chairman yo mewas kana Meru Revenue Board yo mwariria arabo bati kwariria mantu ameru no kiza national thing ebati kwariru national officials te wokira kwa kuru okire ugandeta nande de yanga ndike amake ambasi ake ambasi kira ere ke amake menwe kwa nwa unja kiroje ne ukaira rukiri twirande ale ndike amake ambasi age gantura yenu Kingi DMK kyogora na ugete kire mushemanyo jwa erigeri ntariki 29 jwa kyama bambasi jwa kurita murunga mojwao aruga wakeja uge murunga mojwa wene gukara thirikari ne akiuga thaiji bate kwenda gweta yuta tena thirikari kenda bakomba kwithira bakiguna karibara babaringire kura na mirandi ya weti na mbere batu tuthuri twe MCA 13 bakiama kiambasi na twanominate rabangi mugwanja twakinya 20 no te no turogitu kwenda kuma thirikari ne batwi thai mbareti akindike no mbakira thoko enkurukie milioni igana na kionyo urenda nane mbambiria gwita ngitaeka na barabara ne twacemanya nkamune turogire twikiama kiambasi tukuma thirikari ne igwa haraji na nyakwa bukeyo mbakira thoko ekionyo na ngugire inge igwitwa kiwondi cia Meru butwe kanya bara totari tuite nguge na bugakara bukiaragia na butu subu kara ya kema gikwaria na kema gikwaria ke reporter de tosha wero rea kwari etwa ni mutuge kare ikundi mwanya bia antubo mwathe kuma rotero istani bamukirite mathagana kigina kyo batetheria ukiria uturobo akiaria county commissioner wa Jack Obo dida bara buthirite kia thokintere chembu nethirite akiure bara bamukirite mathaga yo atumira boya kenda ukiria uturobo na babisa borongiro kurungamira kigina kinethirite akiuria akaribantere ukuthira bakimenyera antubo mwathe na kuwa mwakira uthai ruteru ni rwamukirite milioni 90 na ithatu cio tetheria antubo mwathe kuma bare kwambira rwangiru mwakene yo 1980 18 individuals drawn from Embu West and Manyata sub-counties will receive a total of 741,848. And at the same time, 21 institutions for learners with disabilities from Eastern region will receive checks amounting to 4 million today. It is also proper to note that through our flagship programs, which is anchored on the right to education of learners with disabilities, Eastern region has benefited with a total of 35 projects in various special schools and the units, each project funded at an average cost of 3 million. In this regard, I'm glad to announce that Eastern region has received funds up to 93 million over the years for schools, the ones I've mentioned. As you sitting here receiving assistance, which you had applied for, please make use of it for the intended purpose. We shall follow up and monitor your progress in your business setups, and also we trust that will not be only enable you to become self-reliant, but also create opportunities for others. Tunataka wale individuals wamepata usaidizi
watumie hizo usaidizi kwa ile lengo ambaye inatarajiwa, for the intended purpose. Some people want to sell zile vifaa wamepata from the national fund. We will not allow that, because we will deal with the offender, ule anauza na ile pia mtu ambaye anachukua hizo, because it defeats the purpose. Wakati the government through our president and the patron, unajua patron ya hii fund ni His Excellency the President, na mimi ninawakilisha yeye hapa. So we want the sustainability to be respected by the beneficiaries and pia the community. Sister, atonekanya gakunoka inchokerete na nteto ingi. Tukugwate ugeni ndegoro ya tuirio tututhongi. Ingo kugwata ugeni aja Weru TV rikone arua tumenye njira ingi ekuruga ikwashe bieto bikarijanirwa na nguko ngamita aroma fried chicken. Turi na musemo aja nio karita no kurugira nja yaku na naru mutegeri wetu tutegere rugere ya into biria turugaga bigatigara kuri brad the leftover foods. Tuiterikone turenda kima yetu ithirwe crispy komi bwega. That's our ugali. Breakfast yeku ina ngima yeku iri prepared yau iri tayari. Bachelors wote njao mtu atiomba kudhidi eje. Kamande yetu nukuona uria karire nukuona tu colors tu twa the vegetables ici cia hoho. Irio ibia kawaida ende birugi na njira mwanya mwanya. Gikwashe giaku ikethirwa gi crispy. Weru TV na Weru FM 96.4 netokongora miaka 8 ya gutumiriria Meru nteto no bakundia mwago na ruthiomi rwa Kimeru kwambiria muthejo mwari jojo twejete mwari nejo akuko gucokeria nkatho igwetene na turugendo neruro na gututikia no ntumuro na jojo korirwe ikaumo kajonyara musafara joto tukambira Jumatano tariki 28 Kagoma twete charia Mitungo Gobo Tarene Kanyakine KK Egoji Genoro Bikombone Kadera Marimba Kithirone Githongo Katheri Kithaku na turekerie Kirogine. Nayo Alhamisi tariki 29 ni Keria Chogoria Marima Ndagani Chuka Kanwa Kathwana Chiakariga Marimanti na turekerie Gatunga. Nayo Jumaa tariki 30 mweri jojo Neroire Isiolo maili 8 kwa muungania Soboiga Mtuge Keberechia Kerua Makutano Gakoromone na turekerie Getembene. Nayo Jumamosi tariki 31 mweri jojo twamekonjera Nchero Kianjae Gondone Murere Muthara Karama Kangeta Kathelwa Lare Mutuate Antobetwe Farm Maua na turekerie maili 3. Naruru emo gakundone Saniba Kimero Jadayo Kim ngakwenda garonde walai Singo L Marinya Tauto Debo Kumbendera na Butonye Vini Mkali Iyo Mapio Kerika Oroncha Mbedra Kanidhi na Nadia Mukiri Ete ni nkurumani tuararia na Agumomero ukienda gukurukirwa. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on You're here. supposed to be neutral. I don't even know what that means.
You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? Mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka namenerete thirikari no ntubo utumira ndongi mwanya kwithira baikinyandiria mantuyo ya siasa akiaria ntere Chekitui. Kalonzo ethirite akiwa thirikari ya Kenya Kwanza niremetwe ni kuruta ngui nikio kaitene kantere itamukirite witi na mbere no ntuwe nethirite akiringa siasa cia thirikari titite boya na no ntubo kuwa na watire Raila Odinga mbaru na ikietumi kinya kiri thirikari nthiru bairie maendeleo no ntu Ruto nethire akiringa siasa cia bo bakona witi na mbere. No more cards to play. Waluya anasema ni mundu kumundu. Mundu kumundu. And as we do so, governor anatembea. Shujaa kutoka upande wa Western Province. His party leader, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, former Minister wa Defense, usalama wa nchi. Because ya kuelekeza maarifa ya watu wa Trans Nzoia na watu wa Western, natembea na kuwa targeted, anawindwa kama antelope, kama swara, ashikwe. Na haya maneno niliongea Jumamosi, kumbuka governor, outside All Souls Church in Machakos. Because you are fully informed. Nilijua nakuja kumshika usiku, wakaja. Siku nzima jana, governor anateswa, anawekelewa vikwazo, all kinds of innuendos, yani to embarrass him. Sasa bwana DCI, you are very lucky kwamba hiyo magari Subaru ambazo zilichomwa na wananchi wa Trans Nzoia, you are very lucky that they are still there, because wananchi wa Kenya wamerefuka. They can see huyu ni unyanyasaji mtupu. Gavana anagadamishwa kwa sababu ana msimamo wa kisiasa chini ya katiba ya Kenya. We are part of this country. We are taxpayers. Tunalipa ushuru. Kwa hivyo mengine ambayo yamefanyika huku Sekuru, first under Jubilee, and I later discovered it was not my friend Uhuru, it was his colleague Ruto who said no. Ati kwa sababu Kalonzo alisimama na Raila wakati wa CORD, wakati wa NASA. Ikasemekana watu wa Saikuru lazima waumizwe. Economic enslavement, economic injustice.